Hello, welcome back to Nuer Online TV channel. This is Chang Kwasniak. In today's topic, case story man banawriting, banawrite, power struggle and personal ambition. Ray duaran koni de koni shal ke nuari. Tejan yam and dong de raru tish keje. Guaseme. Chana yang aja nu tidial. Shakalat we Dr. Riek Machar. Ene dormile nuaren tama shalat we de alia nuari ngumile rode chaje kono Dr. Riek Machar jaramadana dong etikariek kanuare keshejan. Mabana gwija na baro dan tish kenemene. Ngu milater kam nuare tin la kwaro ki siyasin ki politician ngu milokane Dr. Riek Machar ke jamo ki ngu mitele kamalo kamne kien bana jo me bana jo kwen kel ka janlara me kenyam yene diala konti len ka wayne gwasa me kot potia ye mojo palpany me dit mitele palpany tele way me boni am gaja so de jogo no ane kot podia ye mojo palpany atel stress atel trauma atni tesloisten lauter okay can enjoy they take a dun no bane na me ling shikamen chikon take gwasa men o angum later kam politician mo tela nuari ke Dr. Riek Machar. So we kono no antama ke jan gwasme la politician wan chicken chunkel ke Dr. Riek Machar re doaran kone kola nuare ano shukur ya to kanaka kon ke jen teke ter kene jang ano ka konti no gwada me binuare kon bule ben teke ter ke Dr. Riek Machar reading no tenaka content jen a politician meteno gwada ban ngode yet ba kon bene kon e kon ke nuari eko gwor ke Dr. Riek Machar. Dr. Riek Machar a politician, yes, chet ke politician ko kien bana kula right gwada me ngumi kusia sin ki leaders of Nuer community ku kan nuari jago ba kan ko eko nyir ken Dr. Riek Machar ko jen dana to kon tama so chana ngok chana ke be cover up bana ka kamrar ko right ketin kon a lot korodian. So ko jan do badan bana tarik bana ga kula ngai keja. Some Nuer politicians see Dr. Riek Machar as a dominant figure. You know, we can know she Nuer dia twiden che janang. You know, ke siyasa men dana tekana. We can know nena. You know, cha ka no Nuer. We can know chicken dem and chop ni al ke buko ni al madong. Te Dr. Riek Machar you know te take ki shunga kel kane ko lan wore jen wi kenamo ken politician wor wi henero me Dr. Riek Machar te take bana min bi ken Dr. Riek Machar bu ken wi jeno jen a threat ke jen ramimo sheka mo ke peace of mind you know jen ta dan and we ken Dr. Riek Machar ke ja while in fact Dr. Riek Machar is innocent at this point go tell Michelel me dong de ko larno jin lelema but mena kana ko Dr. Riek Machar you know ka jana ba politician be kan wa against Dr. Riek be kan mat ke be de fact bu kum kir mi yadit ma kun warle nak so ne me jagalo nat ko be chalon ko jin pelene ko eko te kan nuar mi shunkel kan nuare bu nuar be lo ko je you know bu gor gwan ter dan nyen kana Dr. Riek Machar la chal ke na the enemy of my friend, okay, is my enemy too. The enemy of my enemy is my friend. Jermalala canon. A jenana, a guantera, you know, mueter, caramum lamada, you know, ramamo muda, a jene mada ramamo. So, and a more, you the general conwary. Ana ngore to kon keriek tembo kulo nyot kon gwada me kone ko la nuer te kami
da kon te kon ke internal nuer division da kor dan kon kon chal ken nuer ala ken koro dan mat ala oni tila ji siasin ano ken koro dan mat. The Nuer are not a politically unified group. Kan aren kon mat ke politik bina ko le chonkel bina ko le but charo dan dak ke tug dwele ci koro dak de ko larno de me ci kon jakob kon ne ti let go le lo ci kon la dier ko chang te mi jemo to kuje me ci ne ti ci ken bidier mi tem to kuje mi ci ne ti ci ken bidier so chol ko dan ke tug dwele kon de kon ci guje no te ke lo Nuer te ke jikeng te ke lek te ke bul awu woniam ken reine ne dialati te ne de shunkel ga Dr. Machar te ke tanat bo te shung bo kane ko ken so na me chana chaka dak especially ka korute cha ter ko all that thing chana chaka dak ko be Nuer kelping bnai de bu shong ka do ka rama me bnai de bu shong rama me de no de na de shong ka kel ka enemy kel karwada jin gan wara si jin dia enemy gan wardo dien si jin dia gwantan wardo dien no jega long gwantaran me gwantaran jaten jeno gwi kona ka turu gwada me ramadan na kon garundial for decades kiir mayardit so no mugur kono baran mada bu kon gwantaran bana je watch point dan magor kon mat kel si o baran bana dak je mu ko ran dak tub dele kono so ta me shakwa Madadian goin ke Dr. Riek Machar jen che fel ko kana mal kana jenong no gwi ke jen obejen miche kwarti je jek la we favor ne ken ne ka to kwala sholo no la we favor ne ken ka ngane ken ke jido dan dab ko Dr. Riek Machar ten wala ka ngane yes ngai kon link kon de dialati wa Dr. Riek Machar mi che kume de jek na bo cholo shemane kan bo la ledo ano ala ni kon te kel bene diala kon te struggle ke je kel be pel so na mo go ni mi tene na mo politician ken Dr. Riek Machar che ka wiya guje ko kor ka mi che kwar che jek so jikan yu guje no instead bo dong de chonkel Dr. Riek Machar bu chonke ni min war men Nuer so mo bo shi mo gwa anyok Dr. Riek Machar min lu ko je ne ko la politician e kan Dr. Riek Machar che korun wan che ka tok tal kor mi je mon tok ramdana korea to kan de kon ti lu ko yen fan kun yen Nuer but biya fail ko ku yen recognize no Riek Machar ram kel mi figure mi dit mi bay yong ke shode ko jan Nuer ko jara mangai ke long what will happen ka wanter be Dr. Riek Machar be use against you yene ko la Nuer so be ko feel less but be feel less no yentale ye power tell ye long ko ti Dr. Riek Machar te nyam don ka jara madana di ndang ba kon ko ni je yente jokati ba mi nyok ba ko be jok ke jok ro me te mo tok cheng la ko na go ram din je ram bum ne jan one day wa te garmu gor ke lo biem ke ja jen kana shek de te ke chang me te ke chang on chuna dang ro shek ban chikan gare kana mam chang kana shek de alo gor kana be kana nak men ti tok ala ga dang ro ko ne ben te baran ben ram kel garme be ram kel garme chek no so chi gud jogo no wala jen liado telum do dien ko jal ke mach ajana gwad ma shudo mo chu che joge kana roja chek da cha jo tare roja che joge nyamar tembalare che wejin bel kon to tit ke gwa che we bele chek mo bele chek ni jen romo bum ko jen la mala chega no ku je mo mi romo bum bagat kon bakalo tek che bel bera mo mi chi kolo mo bongo no mo la teke ped dial bere woni jen lo ni jen we nial che mala shega pele tel mo lode man mi chek chek mo kem no point chu shega jongo no gwan gan ka tele
ajen wud ke tit kajen kap chik kamen chek chek dan la wudi chek chek mone chu kamne pingoy de je kan mbara mo de mbara mo je chumne churu mo chu le right now mugi kona la ramadan bum ni jere dun jam dana kona maka ne je ramadan ba kona tag ne je shu yen the rest the tit lor ba palchit ke wud bara mo so ne de kona bum ne ken re dun yen wer ken ne kona ba target kenyam but baka use against you ko biagwini odong ramete it work against you no but chejan ala ye cha use karandun modongde ye tek modongde ye nong magwa so Dr. Machar ko korea lad yen ko mon go dong chi kor te aten go ngana ka jen go te ke 1991 chinedi al chi ke liu ten nuer chi ke liu okay so dio je kenyan te di la ket ke en ka ken to ka di to okay di te baj te cha nueri cha ka cheng jek tin a jang bor dio le na ling dio ja na so jang bor ko jan gwada dane to course tan ngwaza mo kane dial cha na ka chi nuer na ka chi nuer ka nak so mi ji to ka ja 1991 e dan so gorno bi store no mo bi je kwen amara dien ngwaza me some Nuer politicians are part of the government led by President Salva Kiir. To remain in power or keep their position, they may publicly oppose Machar or don't play his leadership. Me take a ramano gano jan be woni am Kiir be take a power. Begin you got one tear Dr. Machar. So in that way, ba je kule recognize ki mayardit ko jan do brana ko power ko le je le ol ka ja. Tele we da dien me dera power der ol ka je gero ben waren kon bum ken be use against Dr. Machar. So na me meditin mala yoske. Okay, these politicians often benefit from government support and are expected to undermine SPLM-IO. Chedimangai kono tiene ngwan temla je SPLM-IO che fail Chijan, but they are being used by Kim Yadit ko tele mogwam beto ka Dr. Machar. But and yet still be Dr. Machar be kumade be je cause jaramadana la mete ka signatory party me shale jamadan en tanya so telewe me dong de je block out ke so no mo che be chup maradian gwasame ala politician e dalken ko michikas Dr. Machar ke na support de ke yen ke juba so teram de survive de ke yen ko yen mo ko ngai je riek Machar ram mo target ne wal ni ke 2013 be na gwasame teme target so michi ke no bia chon ke Dr. Machar. So agin threat ka kuma kirmiyadi so by target juman ngai ko ne cha pot kang cha yen cha others political party members cha ka yen so ni chiro jago jira mo chunkel yen Dr. Machar so by yen so dolka so dole ko brala ram mo ku chunkel ka Dr. Machar jang jin warbo so you fear ye mo wa yen ngabia kamrar so it's better than ba chunkel enemy so jen dan to ko no again chola fear of retaliation or repression so no mateten ambia ngach na mo kel bom lo ke Dr. Machar ke je gwada me ngai kono no Riek Machar te ke neting wante jimar ke de te marken ke kumun to goal kano te ne to wan ko ken ti logo jabo ko ne ti cham motivated ketin kon to re which ka sultan let's say it te kum Uganda ko kum sultan ko support okay ka ko support di ko support ko we take a lead so whatever promise a sharp promise ke jama ke mayardit they're gonna use it ajo na nueri ne ko nan chunkel Riek Machar yes namo jake ne te ko ken bako bi chiang ba bej bako ke ko run ba wudi chal me kir ba je support ne te ko ken che ke malat me ji Uganda don they support we ji Ethiopia they support ji Kenya they support ne te ko ken so na me jag ne tin kon tin la politician Nuer ko bi ken Riek Machar bi ken lok ka bi Riek Machar bi ken nyer ko in case don che dor che talk so ba we ga issue ke bi ga problem not all Nuer politicians hate Dr. Riek Machar but some oppose him for reasons rooted in power survivals, historical grievances and political pragmatism. So take roll to one to talk but all the alcohol con guasme these internal divisions menteke Nueri biangaja no na me is rooted ka siang Nueri but me biangachi ke politician dial lokan Dr. Machar ke something kudwal ke kume
so jo me gore je de je nywa ye kel an ban yo jumru tin biatemal